Saudara, ada berita dari gelaran Piala Dunia 2026. Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyemali merespons kabar penolakan visa bagi para pejabat dan staf tim Iran untuk tampil di Piala Dunia. Donyemali menyebutnya sebagai tindakan yang tidak profesional. حتما شما بهتر از من میدونید که این رفتارها مختص ایران نیست. شما خیلی از کشورها با کشور میزبان مشکل دارن و الان اعتراضات خیلی زیادی از طرف کشورهای مختلف. Tak cuma pemain atau anggota tim Piala Dunia, wasit juga ada yang ditolak masuk Amerika Serikat. Wasit asal Somalia, Omar Artan, sebelumnya sudah tiba di Miami, tetapi ditolak masuk di bandara meski sudah mengantongi visa. Somalia adalah salah satu dari hampir 40 negara yang dikenai pembatasan perjalanan baru di bawah kebijakan penegakan imigrasi yang ketat dari pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. koobka adduunka koobkan la dhahaa dhacdada koobka adduunka inuu ka qayb galo waxa uu lahay si dadka kale ay u hayeen marka saameyn waa nagu reebaysaa dabcan sababtoo wiilkeenu waxaan rabaa inuu goobta tago oo meeshaas ka muuqano wuxuu waqti badan soo geliyey oo xiriirku waqti badan soo gelshay ahayd iyo ummadda Soomaaliya guud ahaan